Abuan Mukhtar Lembah Selawah, Tengku Haji yang berada di samping tempat duduk mengosongkan tempat dan menikmati kursi depan. Sampaikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi kepada kita agama dan pencerahan dan peradaban. Selanjutnya, saya menyapa tokoh-tokoh yang telah mengundang saya ke tempat yang mulia ini. Pimpinan Dayah Istiqomah Din Darul Muarif Tengku Haji Mufadal Muhammad Zamzami, kemudian tokoh-tokoh yang hadir semuanya di sini, Abu Haji Usman Ali Kutakreng, Abu Haji Muhammad Ali Payapasi, Abati Haji Ramli Babah Bulo, Abah Haji Asnawi Lamno, Abu Mustafa Palok Gadeng, Haji Tengku Zulkarnain yang telah juga menggagas dan memimpin Istimewa Ulama beberapa kali, Walid Haji Marhaban Bakongan, Tengku Haji Muhammad Yusuf Wahab, Tengku Haji Faisal Amin, Ketua FPI Aceh, Abuan Mukhtar Lembah Selawah, Tengku Haji Tengku Bulkaini. Tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehormatan yang besar diberikan kepada saya, diundang di tempat yang mulia ini, disambut dengan begitu meriah dan begitu baik. Saya sangat berterima kasih. Semoga kebaikan bapak-bapak, ibu-ibu mendapat balasan dari Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, saya memang sebagaimana diketahui telah mendapat penugasan amanah sebagai calon Presiden Republik Indonesia bersama wakil saya, Saudara Sandiaga Salahuddin Uno. Ini bagi kami adalah suatu penugasan, suatu kehormatan, suatu amanah yang tidak ringan.
Karena itu juga saya harus hati-hati bicara di tempat ini. Karena terikat oleh اللهم اجعلنا من اهل السنه والجماعه ولا تجعلنا من اهل البدعه والضلاله اللهم ارزقنا متابعه النبي صلى الله عليه وسلم اولا واخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعملا وعباده وعدا يا الله يا رب العالمين اللهم انزل الرحمه والسلامه وبركه والعافيه علينا وفي هذه المدرسه وفي اهله يا الله يا رب العالمين وفي هذه القريه وفي اهله يا الله يا رب العالمين يا ربنا يا رحمن يا رحيم يا كريم hanya bakrang kamu melaki ya Allah yang mereka bertegak Islam secara kafah di Aceh ya Allah. Amin. Pemimpin yang adil ya Allah. Amin. Yang cinta kepada Adran ya Allah. Amin. Cinta kepada kamu ya Allah. Ya Allah, puji kamu daripada pejuang-pejuang Islam ya Allah. Puji kamu daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat kebanggakan kelak di yaumil akhir. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa anzilhu munzalan muqarraba indaka yaumal qiyamah. Ya nuran nur ya mudabbiral umur. يا نور النور يا مدبر الأمور بلغ عنا روح سيدنا محمد وأرواح آل محمد تحية وسلاما اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بطاعتك عن معصيتك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم حرمنا لذة معصيتك يا رحمن وارزقنا لذة طاعتك يا رحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.